Shillong beper ka Fort Mukayau constituency West Giant Hills kila mi kinthai bat chinrang ban Maramot ya ka Surok na do lat Shillong Mushrot terter Haduh bandapoi Shadu Shillong Laskeiñ. Hakani kejing Maramot dalam kemat da unehe maya tingkan rengkat kiparlok jang u da ka ba pendap kendau bat mawi kitliu kisar nang tapat kisayu da ka rula kenang bansuk ki Paidbah balik bawan. Haba keren ciklat pathai kubor unih maya tingkan ulai thu bakadaw bala pelong ye uban shimig ni kesenjam di hadin bulai yos ngo ya kajing u jingnam ki Paidbah ki bala shitom kalik kawan bat kamtam hakapang ka shitom nakadaw kajing sniu kani ke Surok ka bala bun snem don syu baripe bat ru bulai I dala ki jong ki kmat. Habe day kajing lot jing sep unih maya ulai kuble ye per boy uban nakashnong Mukayau ubala ai jingerap da ka GCB bat artali ki trok nalor ki pick up balawan ra da ki pat ki parlok jong u kat ba ya ka batam bat ula pelut na ka pelala jong in wada yo di kmat di porus nyau ni gilok ki jor wo ut inum tanu Surok wa chitom yulai wan kamtam mi krikian war ki kri he chitom yulai de ha ujar king ni gi ka Surok jadi daw pen perkhat inga wa kamtam mi kujut ku chitom ki kenthai kena ku chitom jenjar ba lain Surok de daw siu the bun house nem memory pero ni ngasnya komen adu kate wa kini ki Paidbah nong kerchan dan ki perlok ki wa jo emission ki por ya mi Paidbah gine e kublai ki wi yarap yatan ngani ki por ne benta pumha pumiet ni Surok dengan artin la jiwa nyi pendep mentu mestep da dapte ni mengwi la apte ni kat wi la pendep Haduh boy Laskeiñ ate am hini hanya kumai kat wi la pendap ini Surok Haduh boy Laskeiñ determina le wa kinok ki jor ki na jan na jingai le wi pesan lang ni benta daw ba daw san ni benta jing citom yang di Paidbah lai lupi na dapat kam kami citom bahai keri ulai ten bi ni kani ga body yang ga keri mo ni daw tlu re wa si di Surok nama artin wa hadino dachna mi Surok urap suk di Paidbah ulai wan berbuat simpor duna cikenta na sa sniang nagi thain tum khat keslap siar Mushrot terter duna cikentau cimpor gulai juai kat man kate cimpor ngam do arkenta steng upoi di thau te komut la da jiau em kujut ten yo citom dane yo jenjar em le ki bru Haduh khlat kan upoi jo stal nei dau si ure di Surok itu jing lut jing sep ini ngasnya e kublai kerpang yo mau per boy na Mukayau udah penirap GCB wa ki perwil arteli katu wat ni ngut ki perlok udah ya ki pick up de ki utam hinete da yarap yatan ni da naplai yo nga ni daw ka daw ba daw san kamu ang tu wa citom ki Paidbah temban se daw em chu ki chnong ki thau kamu da pembai ne untuk khat khande trik daw chnai ku Surok khapsiar khat kesla bila de yo hapsiar khat kesla patan de tak tahu lai le sinong la lai di kejat le saja citom untuk wasi ure Surok dekat kendai tarik yang ni benai kerpat ye gini nong chong sinong ini wa ki perlok mayana jan na jengai wi em lang aga kat kendai tarik wo pembahai ni Surok ba ni Surok to de house nem bum em chna em repair bum em upai ten hab du ki ra de ra ye ki wo kejut nang yu upoi ki ja ki thau ra ha Surok